Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Masaka habereye amahano ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore w'imyaka 35 y'amavuko yaje gusangwa mu nzu yimanitse mu mugozi yitabye Imana. Dore yuko uyu mugore abaturage bavuga yuko yarabanyeho n'umugabo we mu makimbirane. Dore yuko ngo uyu mugore kuva yashakana n'uyu mugabo ntabwo arigera abyara n'umunsi n'umwe. Abaturage bavuga yuko urugo rwabo rwabanaga mu makimbirane, dore ko umugabo ngo yamuhozaga ku nkeke amubaza impamvu atabyara nimba ari ingumba. Uyu mugore akajya abyira umugabo we ngo Imana izabikora. Uyu mugore yaje kwimanika mu kagozi yitaba Imana. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko ryakora iperereza kuri uno mugabo wabanaga n'uno mugore uhora umuhoza ku nkeke amubaza impamvu atabyara, kandi ntabwo umuntu ari we wiha urubyaro. Dore yuko ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi umugabo we akekwaho icyaha cyo kuba yishe umugore we yarangiza akamumanika mu mugozi. Umugabo avuga yuko ibi ngibi byabaye adahari, kandi ntago yabasha gufata umugore we ngo amushyire mu mugozi koko yamushatse amukunda, ariko ibyaje kubaho nyuma ntago byari byiza cyane. Ariko barasezeranye ivangamutungo, bagiye mu murenge batera igikumwe, bityo rero ntago yakora icyaha cyo kwica umugore wiwe. Uyu mugore bamugejeje ku bitaro bya Masaka, bacekinze basanga koko uyu mugore yiyahuye, umugozi niwe wamwishe. Uyu mugabo arangije ararekurwa asubira mu rugo iwiwe, mu gihe uyu mugore nawe twihanganisha umuryango we. Uyu mugore nawe yaje kujyanwa gushyingurwa ku irimbi rya Rusororo. Yashyinguwe uno munsi ku itariki zisanga 13 z'ukwezi kwa 4 2026, dore ko yapfuye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4. Bivuze ngo uno munsi nibwo yashyinguwe ku irimbi rya Rusororo. Abaturage bavuga yuko abagore batabyara ntago ari bo babya barabyiteye, ahubwo abagabo babone bakabahoze ku nkeke. Bivuze ngo urupfu rw'uno mugore umugabo ashobora kuba afitemo uruhare, bitewe n'uko ahoraga aserereza ngo umugore we nabyara ngo ni ingumba. Bikaba aribyo byatumye uyu mugore yiyahura, bitewe no kumuhoza ku nkeke nawe akiyumvisha ko yabaye ingumba. Bityo rero ugasanga ariyo mpamvu uyu mugore yaba yiyahuye, kubera ko umugabo we yamuhozaga ku nkeke umunsi ku munsi. Uyu mugore agire iruhuko ridashira. Uyu mugore afite imyaka 35 yarabuze urubyaro, dore ko abaturage bavuga yuko Imana ariyo itanga urubyaro. Ngayo nguko rero bamushyinguye ku irimbi rya Rusororo uno munsi ku itariki 13, yapfuye ku itariki 12. Bivuze ngo biri tayari. Aya makuru tugezeho none ahangaha natwe turayabahereza nk'abanyarwanda. Imbere bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Ndabakunda, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma.